Dongka muka malong phutong nok bea kumli na piaria kimi kelarpon. Dongka muka malong Honda showroom kimia kulat kang pupon. Chukihola Baptist Youth Department atumpen cepatur pipongsi kecengsi Interchurch Volleyball Tournament kapang cengpon. Chukihola hawar dokhora bearonga kedai tiharu bastialong dhaba kimi kang pupon. Birda kelang ara doa na phan gardong pa jirlo gardong non kar bilong re birda long pen ojang terang pi non arjuik tha birtang ton pen. Nijang karbiang long kaparlu dongka mukam hawaralong karbi hong hariamai dongka mukam hawar kumiti tumpen patir pipongsi phutong nok bia kumlina long banta bohot horpo horlang arak dihir tam tulihi pen chardom char dipongsi poho sator pen joy hong thorakimi kapang joypon. Bang sopi ili sukar bi ke claim ke dam kido analong tami phutong nok bia hirjume ke longpon ver japhan ahai cho hangdun lapen ajak ding klui pen ili karbiang long aradakar ia hemprek kang thim ke hang ka chisong along tami phutong nok bia hirjume ke longpon ver japhan karbi hong hariamai dongka mukam hawar kumite tumpen ahai cho hangdun tengkera lang so bort hoi pen long kirteron karbi long ria birta pangdo na pangki nitung ni na phutong nok be ni ning samlo la pen nang tung kidu nang tung ke mang nang tung hemprek ke ha long puno ne jakong nang jipin po horang nang jipidung po atu long pin po angtang nang pin po jakong nang pin po horang nang pin po de nang payo no po tu nang payo no po ning nang pari dun po ting nang pari dun po re cho pen jingki long ke the pen jingki long setame ni nang phutong nok be nang ne so nang tung nang so gar bia tung fan nang tung kidu nang tung ke mang along hemprek ke ha lo tame ne jakong horang jipidung po na nang ne so tu ni nang phutong nok be Lasi, ni jamlo nang tung ke claim ke dam, along nang tung kan bi hong ri tung nang tung kiru ke mang, ni jamlo la pena ko jakong horang ni nang pinu ko nang tung kiru ke mang, an na pa pleng dun ja fan, ni nang cara bang kitu dun po, nang ni so nang so ka dia tung fan. Coro parpiglo itum athong nokbe matame karbia khai ansu Lakhai ko raphon elip MEC constituency ka parlu wophong terona rong lakhai si Chukihola Baptist Church Youth Department atum chepatir pipongsi kedam tang there ni phai ner kebar ni pen Interchurch Volleyball Tournament kapang chengpon labang so ke cheng siar ni aluhia man pen Reverend Benting Peron abarim NKBAP Kongchun bang Nursery Chukihola English School Lothan bang Robinson Ronghang Pastor London Baptist Church Lakhai si Chukihola Baptist Church Pastor Horeningti labang solong kelang kacari donatum Philemon Milik Elias Teron Johaning Tiatumsi kapathui sek lang cari don po lapen kaduka ve inkoira phwati matum pensi kapathu cepate pon po Kecengsiar ni Chukihola Baptist Church Tim Lapen Longdong Baptist Church atumbensi pathupon Baptist Church atum ke thek muchora jok Chukihola Baptist Church atum aphan parem ponsi kecengsi kachepatiar ni cepahai ponder Nakado bilang kami itong sirap situ pen itong dodo na nasinili kaprek alam ta padingam de lola si nili laan pa sing ton polo Nijang karbiang long dongka muka marong supia long theri ni phai keparni Honda showroom kimia kulat kang pu ajai mek kedengpo dongka muka mahawarmati dongka mukam pen kate bokhet ahawaraphan isi birta ki mewan pilo labang so birta kimelaki motor ke nam jebang pubang phi atumaphan lasong si dongka mukam arong supialong isi Honda showroom kimi kulat kang pupon dolo lasiko matni ke nam jebang pubang phi sitami Halloween dam dipin pen sitami dongka mukam along sitami longpon ikpo labang so nona kimi Honda showroom kulat kang pupon along kacepahem pupon hemari kro lapen labang so Honda showroom kimi kulat kang pupon manpeng pen kacetong dun dongka mukang ward commissioner Jitu Terang
lapen Arya sang hotum cetong nung si karbia poho pen manpeng pipong si archupon. Lapuanat perangkia thengno hemari kro penang thanu na tingki aprang si dong kamukamalong Honda showroom akimi gulat ki bipon long pena tim ke pek pon theka bang phu WKAS AMI phu sarlong ki bia phan sitame suri surya kero bipon lo lapen labang so Honda showroom along penang anavar sai kimi sitame long pon igji akimi pen aban ka chelar la pusonavar sai sitame do lapen lonavar sai sitame long pon igji Puthola bang so dong kamukam Honda showroom along pomat ni ki claim jining hangabang sitami do pulutang ti prap jin pen pin soinut arlo soinut labang so dong kamukam Honda showroom along akinang sotlang puta than pachini pon hongkram pen long kirong pi karbilong rebirta Arnam phan akero pi parlo lapen adung thu niliphan nanga cherap dun nilijir po habib hangcho pantamin nilichoro piglo lapen Serlong Kibe, Ward Commissioner, ate West Kasa Maipu, alang litum niliphan ang support o lapen adung thu Ward Commissioner pini Chief Guest lo jitu terang lapen dak dong kamukam ahabar kit hekiting itum senior citizens atum tami niliphan ang support don piglo dong kamukam arat atum tami niliphan lapuson ang hek ladak kipikok bang lisen pusi niliphan nililason ang hek sinilicelong lase Birta pacet hang media korte teman-teman nili akhiro pipiglo atheno hono denge media pen pite hangnata ilitum che charge aposi nang litum apansame nili long lapan nang litum nang che kroidun mana che dondun nang support dun pot nang litum hanta suri ka dom pilo lasi pini cukadam tang tarik ingkoi Desember ciklo nili boithalang solong tame ingku ponlo lasi haladakta nili hing pik la pugali ilitum karbieng long ke ilitum ahawar leket hipik kugali same asabet adim pusita jitu kapre adim pen langdam lo pangbaram lo kultang te henu e ason su dili cetek damlong lo lason mat hasin dili dak dong kamukam taun arlos tame me ponsenji punili ning thelo lapen dak labangso hawar labangso dong kamukam taun hawar long ketu korte ingji lapen ratatum stame niliphan ansuse ning nang rungdun lo lasi choropig lo ladak hawar to manta lapen nilitum lang facilities la posondo aban pen chemical art to exchange company exchange nang li jata gari nilitum lang Honda vek nang ipukali RC bang okay nang po lapen ajara company gari nilitum lang wanta chok hala so gari ladak juma nang po exchange bilu kan malang po lalo putang te ako nang liphan ladak pen ako nilitum loan sanction to po labangso tangka jong si labangso gari yong sa bilu suring ko thongkep long lok pulo tante nang li sikai si pen nang li jepen pinang nilo dak pen nama sidil to ako loan sanction po finance available do lapen ako adung thu pa chini thu bangke niladak staff nang igelang staff bangke kanang sot staff la person si kanang ji company rule person ma follow dun thek nang ji respect pi thek nang ji lapen customer tum phan sami aning pangsam thek nang ji lapen ako ladak tulang computer hexer bangku ba bang pinili nut akanang so lasi staff bang kenon kenang ibek kenili pinsoi nut sorloi nut puson sinili bahini staff nang gilang lasi hala bang so staff yong sinili dak local atum pen nang litum yong sinili panang pi putang de nili joy mucot pupusi nili ning thedam lo lapen lanchot na lo Lakhaing goira phoni lip MEC constituency ka parlo chuki hola hawar dokhora bearong akedai biharu bostialong dhaba kimi kangpupon pinpur pon mi hakwa hotke beha beparanta bang paroka khayetum si claim bonta nona kai ki karbia tumta mithanga keng pen ka charjapji lapen hemrit ka chelang ijia phan beha nat ka chihung dun thekki ning arong mimi lason thotsi hari kari dhaba kangpupon arun tokbi long dili terang lapen ajir po tumpensi kacherapen dhaba parjapon lo labang so dhaba long pregjam ki chugi juna sonamung long ponji jasemet ok an phak ok ki up phak ok karnu pakreng soy ki phi vo ok ki up vo ok karnu lapen kapre ka howat chupon longji lapen ke phang ok apora hot ki langkang sam long ponji han thora lang thoi the bong homalang the sopen ke soralang hei hui long ponji puta dhaba hem phupen nang pachini dun lapenan parta home delivery matia kenang sotli puti hem anthondam kokabar saita piponji puta nang pachini duntu lapen birthday party mate mahangge thekar ni katalona hot mai meeting ka paman pon hot ason sitami birta pi polotang ti sikdang piponji puta nang pachini duntu kicho hormulong ponji
him, lapen chicken ason, chicken chili, chicken dry fry, pork dry fry, chicken chow, pork momo, chicken momo, lahai hui nang litum long ponji, lapen nang litum home delivery, abar size me long ponji, lapen ladak, nang litum nang punte no, long ikon pop. Lapan langkang sam mereka jus asan awar side dum. Langkang sam komunita doji, nang litum juice amuka, lime juice, lapen pineapple juice, watermelon juice, lahai hui long ponji, asun ada season at juice nang litum long ponji. Karikol nang tum kunan nit pen ke wan duma. Karekor ni litum kewan kita dak area isima cukela area pen masih ni litum Lapuan la kaselam thek la maso karikol kunan nit ke chali dam duma Halloween son. Kecari dam alang li kecari dam lagi lain lo Meghalaya Shillong adim long kecari lo lapen apituang tulo alang li Nagaland awar and Dimapur lapen Kohima alang li Ladakh kecari dum lo Kadak penang chali det pen along aprek na ni claim lo ma. lapen claim dat pen aku mitang adim karbiang long divisi me claim lo alang li non bang kedak ko sitting tulo Pinya birda lang si kang ton chalo kaduka beta domi thak nei kardong.